I dobar dan ljudi, sa vama je BL Gamers i danas ćemo igrati jednu poznatu igricu Agario. Ljudi, način do kog sam došao da snimam ovu igru jeste to što sam vidio da je mnogi poznati igraju, a samim tim sam video i da može za telefon, tako da meni ljudi kompjuter trenutno ne radi, tako da ćemo samo na telefonu i da igramo. I dobro ljudi, to je dosta što se tiče intra i krećemo u igru. Ne, ljudi, dobro, pojeli smo jednog, beži, ne, čekaj, stani, vrati se ovamo. Ljudi misle da imam šansu da ih pojedem. Nemam ljudi, isti smo veličine. God. Ljudi, ovaj je debeo, brate, stvarno. Fucking bitch. Ljudi, koja kučka, brate, pojeo nas. Ljudi, vidim ovdje jednog i pojeli smo ga. I dobro, ljudi, krećemo dalje. Ljudi, hoću samo da kažem da u ovoj igri se radi o tome. Vidite, mi smo sada plave boje i što jedemo više plavih, ovih kao malih mehurića, mislim, ovo što sad jedemo, plavih, to će da budete veći. Evo sad smo zeleni, što više ovih zelenih jedemo, to ćemo biti veći. Fuck. Ljudi, mogu smo da ga pojedemo. Dođi ovamo, je. Ljudi, ne možemo ga pojesti, ja. I ljudi, evo je ovdje Ivica. Da, ljudi, samo hoću da kažem da sam ja u ovoj igrici početnik, znači počeo sam da igram pre, ne znam koliko, pre jedan dan, tačnije juče i fuck, ljudi, pojela nas, šta je ovo? I Kina. Fuck, bitch. Fuck. Ljudi, kao što možemo da vidimo, meni malo je zalagalo, verovatno zato što ima ovih velikih debelih guzova ovdje na serveru. I ljudi, ajde, te vidim. Ajde, pojedi me. Ljudi, koja sam ja budala. Pojelo me je. Jo, beži. Ljudi, uspeli smo da pobegnemo, ali jedva. Ljudi, zveznamo nekog tipa. Ljudi, vjerojatno ću da pravim tutorial za omegle, kako zezamo ljude. To će vjerojatno da izađe sutra ili preko sutra. Ja ne! Zagledao sam se da gledamo. Ljudi, napravit ćemo samo malu pauzu za minut. I evo nas ljudi, gotovo je s malom pauzom, tako da nastavljamo sa igrom. Ljudi, da malo da nas pojede Nemačka, ali smo je prešli. Ljudi, mi stvarno zezamo, mi stvarno dobro zezamo ljude.
Ljudi, napravit ću tutorial top 5 najboljih YouTube kanala po mom ukusu i stavit ću top 5 Android igrica. Ljudi, ovo neki Rus, šta je ovo? I ljudi, pojedeni smo, ne znam tačno koga. Ljudi, napravit ću klip za sve one koji vole da gledaju serije kao što su Kud puklo da puklo, Sinđelići, Šešir profesora Koste Vujića, Luz bunjen normalan, na kom sajtu mogu da gledaju sve epizode kad izlaze, sezone, sve po redu. I ljudi, planiramo da pojedemo ovog lika. Ode lik. Ljudi. Trenutno... Fuck! Nema veze jebene reklame. Fuck, ljudi, uvijek nas pojedu. A dobro, ja sam početnik, tako da to nije nikakav problem. Ali ljudi, vežbat ću se ja iz epizodu u epizodu, tako da... Sad ljudi, vi napišite u komentarima koju igricu hoćete da snimam, ali ljudi, pokazat ću vam verovatno nekom klipu kako da igrate GTA 5 preko interneta. Da ljudi, kako da igrate GTA 5 preko interneta, a potrebno vam je samo jedna mala SMS porukica i to je to. I da dobijete neki kod, da napišete niko i tako, i svaka sranje i to je to. Ljudi, Dota 2. Ljudi, čim mi se popravi komp, verovatno ću otvoriti novi kanal ili ću snimati na istom ovom, ali ću verovatno snimati Minecraft preživljavanje ili čak Minecraft Hunger Games. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste nas gledali i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!